ambayo unasema. Ningependa niseme ya kwamba Mungu ni roho, na waabuduo wanaomwabudu Mungu wanapaswa kumwabudu katika roho. Mungu ni roho, na Mungu akiwa roho anataka na sisi tukamwabudu katika roho. Anataka na sisi tunapomwendea tukamwendee kwa roho. Mungu katika enzi zake na katika makao yake mahali ameketi, anataka watu wa kumwabudu. Biblia inasema ya kwamba Mungu anatafuta watu wa kumwabudu. Huyu mwanamke akamwambia Wasamaria na Wayahudi hawaingiliani. Kwa sababu gani? Sheria zao zilikuwa ni tofauti. Mungu akamwambia, Yesu akamwambia yule mwanamke Msamaria, ungeelewa ni mtu gani ambaye anaongea na wewe, haungelalamika, haungeongea jinsi unavyoongea. Ningependa leo tujifunze kuhusu ibada, kuabudu Mungu. Ni nani ataweza kuabudu Mungu? Na kama atamwabudu Mungu, atamwabudu kwa njia gani? Maana Mungu kitu anachotafuta si watu wa milimani ama watu wenye kule Yerusalemu. Mungu anatafuta watu ambao watakao mwabudu katika roho na kweli. Sasa swali linakuja hapa, ni njia gani mtu atakapomwabudu Mungu katika roho, na huye roho atapatikana wapi? Ningependa tuende kwenye kile kitabu cha Genesis, tuone jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu, ndio tupate kuelekezwa vizuri katika mafundisho yetu ya leo. Maana mwanadamu ni nafsi, mwanadamu ana roho, na mwanadamu anakaa katika mwili. Na huyu mwanadamu ambaye anakaa katika mwili, tukisoma kwenye kile kitabu cha Genesis, tutaona ya kwamba verse 17, tunaona Mungu akiongea jinsi ya kumuumba mwanadamu. Verse 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, watawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila kitu chenye kutamanika na kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ningependa uelewe hapa ya kwamba Mungu anapoumba mwanadamu hakuwa anamuumba kupitia udongo, lakini alikuwa anamuumba kupitia roho wake mwenyewe, kumaanisha ya kwamba roho wa Mungu ndiye chanzo cha mwanadamu. Kiumbe cha kwanza ambacho Mungu aliumba kwa kuumba mwanadamu, hakuumba udongo, aliumba roho. Mungu akatengeneza roho ya mwanadamu na akatengeneza roho ya mwanamke. Nataka uelewe ya kwamba huyu roho wa Mungu hakuwa na mwili, hakuwa na mahali pa kukaa. Na ndio manake wakati Mungu amemuumba, akampa yale mamlaka, akamwambia utatawala dunia, utatawala vitu vyote. Kumaanisha ya kwamba kuumba huku hakukuwa kuumba kwa kawaida, maana ni roho wa Mungu alikuwa anafanya kazi. Wakati nafsi ya mtu iliumbwa, hapa tunaona ya kwamba yule roho wa mwanadamu ndiye aliyepewa mamlaka. Na huyo roho wa mwanadamu aliyepewa mamlaka ndiye mtu ambaye Mungu upenda, na ndiye mtu ambaye Mungu ukasirika wakati anapoona akitenda dhambi. Ningependa uelewe ya kwamba roho huyu wa mwanadamu ni roho sawa na wa Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, watawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa
kitambacho juu ya nchi. Huyu ni Mungu anamuumba mwanadamu. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu, manake mwanadamu hakuwa na uwezo wa kumiliki, hakuwa na uwezo wa kukaa duniani. Ikabidi Mungu amtengenezee yule mwanadamu mwili. Tunaona Mungu akitengeneza mwili kutokana na udongo. Wakati Mungu amemuumba mwanadamu na ule udongo, ndiposa ile roho ambayo alikuwa ametengeneza akaipuliza kwa ule udongo, na mwanadamu akawa nafsi iliyo hai, kumaanisha ya kwamba roho wa mwanadamu anapoingia kwa mwili anatengeneza kitu kinachoitwa nafsi. Mwanadamu, roho ya mwanadamu ikiingia kwa mwili inatengeneza kitu kinachoitwa nafsi, na nafsi ya mwanadamu inakaa ndani ya mwili. Sasa ndipo Mungu hapo anaposema kwenye kile kitabu cha Yohana, hapo ndipo tunaona kwenye kile kitabu cha Yohana 4, tunaona sasa Yesu akiongea na mwanamke Msamaria, akimwambia ya kwamba Mungu ni roho, na Mungu akiwa roho anatafuta watu wa kumwabudu katika roho. Kuna mambo hapa ningependa uelewe ya kwamba mwanadamu wa mwili huu hawezi akamwabudu Mungu, maana mwili ni mwili wa dhambi. Mwili huu una vita na roho. Mwili huu unabishana na kile roho wa Mungu anataka. Mwili unakwenda against the spirit, na ndio pale kama mwili utaweza kutiishwa, ni lazima naye roho apate kuwa na nguvu ili aweze kumpendeza Mungu. Ndio yule mwanamke Msamaria akamwambia, nyinyi Wayahudi na sisi wa Samaria hatuchangamani. Lakini Yesu akamwambia, Mungu ni roho, na wao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. In the spirit and the truth. Mungu anataka tukamfanyie ibada katika roho, si katika mwili. Mungu apendi ibada yoyote ambayo inatokana na umwili, maana yeye ni roho, na ndipo mwanadamu amfikie Mungu lazima aingie katika roho. Sasa swali liko hapa, ni jinsi gani na ni kwa njia gani mwanadamu ataweza kumwabudu Mungu, ataweza kufika mbele za Mungu kupitia roho wa Mungu? Swali linakuja hivi, lazima uelewe ya kwamba uwezi ukamfikia Mungu pasipo imani. Hiyo ndio pointi ya muhimu sana. Waebrania 11, Waebrania 11 mstari wa 1 na wa 6, Biblia inasema namna gani? Waebrania 11 mstari wa 1 na wa 6, Biblia inasema wale wanaomwendea Mungu lazima waamini ya kwamba yeye yupo na anawalipa wale wanaomtafuta kwa bidii. Kumaanisha ya kwamba ikiwa nafsi ya mwanadamu itapenda imwabudu Mungu, lazima kitu cha kwanza hii nafsi iamini kwamba Mungu yupo. Ikiwa utamwabudu Mungu katika roho, the first thing you need to do is to believe that God exists. Pointi ya kwanza, lazima uamini that God exists. Uamini ya kwamba Mungu anaishi. Na ukisha kuamini ya kwamba Mungu anaishi, Biblia inasema uelewe pia anawalipa wale wanaomtafuta kwa bidii. Manake huwezi ukamwendea Mungu ambaye umjui,
ambaye hujamuona na ambaye haumwamini. Biblia inasema ya kwamba Mungu ni roho. Kwa hivyo ikiwa utafika mahali Mungu yupo, lazima kitu cha kwanza uwe ni mtu wa imani. Wewe ni mtu wa imani, maana Mungu anatafuta wale watu watakao muabudu katika roho. Nao ni watu wa aina gani? Hawa ni watu ambao ni watu wanakaa kwa imani, maana pasipo imani hatuwezi tukampendeza Mungu. Kwa hivyo kama tutamuendea Mungu, kama tutamuabudu Mungu, kama tutampendeza Mungu, lazima tuwe sisi ni watu wa imani. Kusema watu wa imani ni kusema namna gani? Ni kusema ya kwamba hatutembei kwa kuona, bali tunatembea kwa kuamini. Hatujamuona Mungu, hatujawahi kumunguza, lakini tunajua yeye yupo na anawalipa wale wanaomwendea kwa imani. Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kumaanisha ya kwamba haujamuona Mungu, lakini unamwamini. Biblia inasema nayo imani inakuja kwa kusikia. Warumi 10 mstari wa 8 na mstari wa 9, Biblia inasema imani uja kwa kusikia, na tena kwa kusikia lile neno la Mungu. Kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba lazima mtu aamini, lazima uamini, na ukishaamini umuendee. Hautamuendea kwa mwili, utamuendea ndani ya roho. Utamuendea ndani ya roho namna gani? Lazima utembee katika roho. Wagalatia anasema 5, Biblia inasema ya kwamba tukitembea katika roho hatutapendeza tamaa za mwili, maana mwili una vita na roho. Kumaanisha ya kwamba ikiwa mtu atamuabudu Mungu, lazima aelewe maswala ya kiroho ambayo Mungu ameyaweka ili mwanadamu aweze kuyatii, amuendee yeye na amuone yeye. Mahali pengine Biblia inasema hakuna mtu aliwahi kumuona Mungu isipokuwa mwana wa pekee wake Mungu, Yesu Kristo. Kumaanisha ya kwamba kama sisi tungependa na tutapenda tumwabudu Mungu, lazima tuwe watu wa imani. Lazima utembee kwa imani. Lazima ujue ya kwamba Mungu ni roho, na mahali anakaa, akai mahali kuna masaa, anakaa mahali kwa rohoni. Mungu hawezi akakaa sehemu fulani ukasema ati hapa ndipo anaweza akakaa. Mungu atakaa mahali fulani kwa sababu kuna nafsi ambayo imembeba yule Mungu na ikamwamini na inatembea na yule Mungu. Ndio ukisoma Yohana 15 mstari wa 7, Biblia inasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni chochote mtakacho nanyi mtapewa. Kumaanisha ya kwamba lazima kao la Mungu liwe ndani ya nafsi ya mwanadamu. Mwili wa mwanadamu unyenyekee, utii masharti ya Mungu na umpokee Mungu. Mungu akae ndani ya mwanadamu kupitia lile neno. Hapo ndipo sasa utaweza kumwabudu Mungu katika roho. Hapo Biblia imesema katika roho na katika kweli. Kweli ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Wakati Mungu alikuwa anaumba dunia, alitumia neno. Kwa hivyo Mungu tunapomwabudu, tunapata ya kwamba lazima tumwabudu katika neno lake, jinsi yeye anataka, jinsi imeandikwa, jinsi neno inasema. Kama tutamwabudu Mungu, tumwabudu kulingana na neno lake, si kulingana na sheria za kidini, si kulingana na tamaduni za wanadamu, kulingana na neno lake. Maana neno la Mungu ni Yesu Kristo. Neno la Mungu ni Yesu Kristo.
Mahali pale kwa Waebrania 11 mstari wa 6, Biblia inasema basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Hebu sikia, Biblia imesema mtu anayemwendea Mungu, kumaanisha kuna mahali Mungu yupo, na mahali pale Mungu yupo, hapo mahali tunastahili tuende pale. Hapo ni wapi? Tutafika namna gani? Biblia inasema tutaenda kwake kwa imani, tutamwabudu kwa imani, kumaanisha ya kwamba hatumuoni, lakini tuna imani, tunajua yupo, tunaelewa anafanya mambo. Na katika kule kuamini, pale ndipo sasa naye Mungu, roho yake na roho ya mwanadamu zinaingiliana. Wakati mwanadamu atamwabudu Mungu katika njia inayostahili, mwili wa mwanadamu unaanza kuzalisha kitu tunachoita matunda ya rohoni. Fruits of the Holy Spirit are the product of worship. Ukiabudu Mungu katika roho, mwili unaanza kuzalisha matunda ya rohoni. Ndiposa Biblia inasema kwa maana amwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba uwapa thawabu wale wamtafutao. Kumaanisha wakati unafanya ibada, hautatoka kufanya ibada na Mungu akuachilie vile. Manake Mungu ulipa. God is generous. So wakati moyo wa mwanadamu umeamua kunyenyekea mbele zake Mungu, naye Mungu atazalisha ndani ya mwili wa mwanadamu kupitia yule roho. Maana Mungu anakaa katika anga za kiroho. Kwa hivyo nafsi ya mwanadamu lazima iondoke katika anga za kimwili, iingie katika anga za kiroho, iweze kuingiliana na roho wa Mungu. Wakishaingiliana, maana ni katika ibada peke yake roho ya mwanadamu inaweza ikaingiliana na roho ya Mungu. Na roho ya mwanadamu ikiingiliana na roho ya Mungu, pale pale utaanza kuona miujiza. Pointi namba 2, jinsi gani mwanadamu anaweza akamwabudu kupitia roho wa mwanadamu, roho wa Mungu? Kwa kunyenyekea. Kwa kunyenyekea. Pointi ya kwanza tumeona through faith. Sasa hapa tunaangalia kupitia kunyenyekea. Petro anasema hivi, mnyenyekeeni chini ya mkono mkuu wa Mungu, maana Mungu anawapinga wenye kiburi na anawainua wanaonyenyekea. Wakati tunanyenyekea kwa Mungu kupitia imani kwa Mungu ambaye hatumuoni, pale pale naye Mungu anaanza kuinua ile nafsi ya mwanadamu. Maana moja ya matunda ya Roho Mtakatifu ni unyenyekevu. When you humble yourself before God, God will begin to exalt the soul of a man. God will begin to elevate the spirit of a man. Na pale ndipo sasa utakapoona mwanadamu ana kung'ang'ana katika kufanya mambo ya kiungu. Kwa sababu gani? Mwili huu ambao una vita na roho wa Mungu umekwisha tiishwa. Mwili hauko tayari.
Mwili haupendi Mungu, mwili haupendi ibada, mwili unapingana na Mungu. Mwili na damu hazina sehemu katika ufalme wa mbingu, kumaanisha ya kwamba roho wa mwanadamu anakaa katika mwili, na huu mwili ni adui ya Mungu. Kwa hivyo ikiwa mwanadamu hatamwabudu katika roho na kweli, lazima huyu mwanadamu hajifundishe kunyenyekea. When the soul of a man is humble, then the power of God will elevate the soul of a man. Na ndipo utakapoona matunda ya Roho Mtakatifu yakifanya kazi ndani ya yule mwanadamu kwa njia kubwa sana. Kwa hivyo tumeona pointi ya pili ya kwamba kama mwanadamu hatamwabudu Mungu kwa roho, lazima ajifundishe kunyenyekea. You must learn how to be humble. Jinyenyekeshe. Kujinyenyekesha ni kufanya nini? Kunyenyekea si kupiga magoti. Kunyenyekea si kuinama. Kunyenyekea si kufunga macho. Kunyenyekea ni kuwa na moyo ambayo unafunjika mbele za Mungu. Kunyenyekea ni kumuogopa Mungu. Kati ya vitu vyote Mungu alivyoumba, Mungu ana demand kutoka kwa nafsi ya mwanadamu imuogope yeye. Mungu peke yake ndiye wa kutisha. Mungu peke yake ndiye wa kuongofesha. Mungu peke yake ndiye anakaa mahali kuna miale mikali ya moto. Hakuna macho ya mwanadamu yamewahi kumwona Mungu na yakaishi. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ikiwa mwanadamu hatamwabudu Mungu, ni lazima aelewe ya kwamba kunyenyekea ni jambo la muhimu sana mbele zake Mungu. Maana ukinyenyekea, nayo nafsi ya Mungu iko na uwezo wa kuinua kutoka pale ikupeleke mahali pake Mungu. Maana Mungu anakaa katika anga ya kiroho. Ningependa uelewa ya kwamba mahali Mungu anakaa hakuna masaa, hakuna majira. Mungu anakaa mahali panaitwa milele. Lakini sisi wanadamu tunakaa mahali kuna majira ambako ni duniani. Kwa hivyo majira ya hapa duniani mara nyingi yana limit mambo yetu katika ibada. Kwa hivyo kama hautaelewa mahali Mungu anakaa na mahali wewe unakaa, Mungu anakaa mahali kwa milele na milele. Hakuna kalenda, hakuna saa pale. Lakini sisi tunakaa mahali kuna majira, mahali kuna masaa. Kumaanisha ya kwamba mwili huu unaweza ukalimit ibada katika moyo wa mwanadamu. Na ndipo uelewe ya kwamba kama unataka kumwabudu Mungu vya ukweli, uelewe ya kwamba there is no place, there is no space which can occupy God. Only place where God can make his habitation is in the heart of a man. Ni kwa moyo wa mwanadamu peke yake Mungu anaweza akakaa. Na kwa hivyo lazima nao huo moyo, lazima nao ukue wazi kukubaliana na Mungu. Nataka nilete pointi la tatu ambalo ni la muhimu sana katika masuala ya ibada. Maana ikiwa tutamwabudu Mungu katika roho, lazima tuelewe ya kwamba Mungu ana masharti zake ambayo anataka kutoka kwetu sisi wale tunaomwendea. Ikiwa tutamwabudu Mungu kwa roho, point number 3, lazima tuelewe ya kwamba neno lake ndicho kitu anachosikia. Neno la Mungu ndicho kitu anachosikia. Hebu nisome kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza. Kitabu cha Yohana kifungu cha kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwako kwa Mungu,
naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sasa nataka uone hapa kitu. Kama tutamwabudu Mungu kwa roho, lazima tuelewe ya kwamba Mungu asikii kelele. Mungu atishwi na machozi ya mtu. Mungu atishwi na hekalu kubwa. Mungu atishwi na watu kupanda milimani. Mungu atishwi na watu kwenda mabondeni. Hapana. Mungu anataka tunapomwendea tumuendee kulingana na neno lake. Swali linakuja, na neno ni nani? Neno ni Yesu Kristo, kumaanisha ya kwamba the only way to approach where God lives, we must go there through Jesus Christ. Ikiwa tutakwenda mbele zake Mungu, lazima tutakwenda kwake kupitia neno lake Mungu. Nayo neno lake Mungu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye neno la Mungu, kumaanisha ya kwamba Yohana 15:7 lazima ifanye kazi. Tuingie ndani yake na neno lake liingie ndani yetu. Alafu tukishafanya vile, tuombe chochote tutakacho kutoka kwake. Kumaanisha nini? Ukishaingia ndani ya Yesu Kristo, umwili umekwisha mezwa na uwezo wa Kristo Yesu. Ukishaingia ndani yake Yesu Kristo, umwili hauna uwezo wa kujitukuza, bali kitakachojitukuza ni yule Roho wa Mungu ndani yako, kwa maana amekwisha mezwa na uwezo wake Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo alikuja kama mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Maana sote tulitenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa sababu tulipungukiwa na utukufu wa Mungu, sisi zote tukahesabiwa kuwa wenye dhambi. Na maana sisi sote ni wenye dhambi, hatuna uwezo wa kwenda mbele zake Mungu. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ikiwa tutakwenda mbele zake Mungu, basi ni lazima tuwe ndani ya Kristo Yesu. Nje ya Yesu Kristo hakuna ibada. Hakuna ibada nje ya Yesu Kristo. Hata tukaimba nyimbo nzuri namna gani, hata tukasifu, hata tukacheza namna gani, ningependa uelewe ya kwamba Mungu asikilizi wimbo. Mungu anasikiliza ibada. Mungu anasikiliza ibada, na hiyo ibada lazima ifanyike kwa imani. Hiyo ibada lazima ifanyike na mtu mnyenyekevu. Hiyo ibada lazima ifanyike katika neno, nayo neno ni Yesu Kristo. Lazima huyu mwanadamu ambaye anaenda kwa Mungu aingie ndani yake Yesu Kristo. Hebu nikuambie maandiko, nikusomee maandiko kwenye Yohana kitabu cha 3 kifungu cha 3 mstari wa 17. Sikia vile neno inasema. Ni kwa nini mwanadamu wa kawaida hawezi akamwabudu Mungu? Sikiliza. Maana Mungu hakumtuma mwana wake ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari wa 18. Amwaminie yeye ahukumiwi, asiyeamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Hiyo inatupeleka mahali ya kwamba a carnal man cannot worship God. Mtu wa asili ya kawaida hawezi akamwabudu Mungu, hata kama ni nani.
aitwa majina gani, as long as huyu mtu aamini Yesu Kristo, ibada zake, sifa zake, hakuna mahali zinakwenda. Kwa sababu gani? Huyu mtu ako ndani ya hukumu. Mungu asikii mtu ambaye amemhukumu. Mungu anasikia mtu ambaye amemuhesabia haki. Kwa hivyo ikiwa utamwabudu Mungu katika roho na kweli, lazima uingie ndani ya Yesu Kristo. Wewe na Yesu mwe kitu kimoja, maana pale mbingu huwezi ukaenda kwa nafsi yako. Kwa sababu gani? Mwili huu ni wa dhambi, mwili huu ulikwisha tenda dhambi, na ikiwa utakwenda kwake Mungu lazima uhesabiwe haki. Kwa hivyo kama utakwenda kwake Mungu lazima uende ukiwa umebebwa na Yesu Kristo, na pale ndipo ibada itakapokuwa imekubalika. Hebu tusome Waebrania 10. Waebrania 10 mstari wa 9 inatupatia mwelekeo mzuri. Biblia inasema hivi, Waebrania 10 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Kumaanisha kwamba ikiwa tutafika mahali Mungu yupo, ikiwa tutaenda mahali Mungu wako, lazima tuende kupitia Yesu Kristo, tuingie kupitia damu yake Yesu Kristo. We must approach the presence of God through the blood of Jesus, not through carnality. A carnal man cannot approach the presence of God. A carnal man cannot reach where God is. Why? Because the carnality is an abomination before God. Mwili huu ni mwili wa dhambi. Mwili huu hauokoki. Mwili huu unatiishwa uokoke. Mwili huu unalazimishwa uokoke. Mwili huu ni adui ya roho wa Mungu. Kwa hivyo ikiwa mtu atamwabudu Mungu, lazima aende mbele zake Mungu kupitia damu yake Yesu Kristo. Ndipo pale Biblia inasema ya kwamba a worshipper will worship God through truth and through the Spirit, or through the Spirit and through the truth, kupitia roho wa Mungu na kupitia neno la Mungu. Nayo neno la Mungu ni Yesu Kristo. Mungu asikilizi nyimbo, Mungu anasikiliza ibada, na sio kila ibada Mungu atasikiliza. Mungu anasikiliza ibada ambayo inafanyika katika roho. Mungu anasikiliza ibada ambayo inafanyika katika neno. Mungu anasikiliza ibada ambayo inafanyika katika unyenyekevu. Maana nafsi ya mwanadamu ikifundishwa kutii inaweza ikapeleka mtu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio pale tunapata yale maandiko kwenye kile kitabu cha Yohana 4. Wakati mwanamke Msamaria anabishana na Yesu, Yesu akamwambia, masaa yamekuja na masaa yamefika ambao waabuduo wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na katika ukweli, kwa maana hao ndio Mungu anatafuta. Mstari wa 24, Mungu ni roho na wanaomwabudu lazima, Biblia imetumia the word must, lazima wamwabudu in the spirit and in the truth. God is a spirit. He sent his son Jesus Christ to reconcile us with him. Kwa hivyo ikiwa tutakwenda kwa Baba, tutakwenda kupitia Yesu Kristo, sio kupitia dini yako, sio kupitia uimbaji, sio kupitia kitu kingine. We must understand the principles governing the heavenly realms.
Maana Mungu ni roho, na mwili wa mwanadamu huwezi ukamwendea. Mungu ni roho na mwili huu una dhambi. Wakati Adam na Eve walitenda dhambi, sisi zote tulihesabiwa kuwa wenye makosa. Kwa hivyo lazima tuelewe ya kwamba nafsi ya mwanadamu ili ipate kumpendeza Mungu ni lazima iokoke. Ni lazima inyenyekee mbele zake Mungu. Ni lazima imwendee Mungu kupitia neno lake. Mungu asikii makelele. Mungu asikii tu kile unachosema. Mungu hatishwi na machozi. Mungu anapenda roho wake. Mungu anapenda mwana wake Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, maana Mungu anapenda Yesu Kristo, kama tutakwenda kwake, lazima tukue ndani yake Yesu Kristo. Kama tutamwabudu Mungu, lazima tuwe ndani ya Kristo Yesu. Kama tutafanya kitu chochote na Mungu aseme watoto wangu wamenipendeza, lazima tuingie ndani yake Yesu Kristo. Bwana awabariki na awatende mema. Hebu tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unatafuta waabuduo watakao kuabudu katika roho na kweli. Niko hapa Bwana, kanisa liko hapa Bwana. Naomba upate mtu katika nyumba hii. Naomba upate mama, naomba upate mzee, naomba upate kijana atakaye kuabudu katika roho. Tunajiachilia mikononi mwako, maana tuna imani na neno lako. Kwa sababu neno lako imetuambia kwamba wanaokuendea lazima waamini ya kwamba wewe yupo na unawalipa wale wanaokuendea kupitia roho, Bwana, na ukweli. Tunashuka chini, tumemwamini Yesu Kristo, maana yeye peke yake ndiye mpatanishi kati yetu na wewe Bwana. Tunahesabiwa haki kupitia kwake. Tunaomba ukutukubali. Naomba ukaokoe mtu mahali. Naomba ukaponye mtu mahali. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Mtu aseme amen. Bwana asifiwe.